Palembang Rajawali News TV. Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Office Vienna, Austria, Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang mana kampus Jingga ini fokus kepada pembelajaran mata kuliah ilmu hukum baik sarjana strata 1 ataupun sarjana strata 2 ini terus mengembangkan sayapnya baik di dunia nasional, dunia internasional, mancanegara dan ini menjadi catatan dan tercatat di sejarah dunia. Di mana PTST pada Palembang ini merupakan kampus yang salah satunya diundang menjadi pembicara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. Di mana kegiatan tersebut bertempat di United Nations Office Vienna, Austria pada tanggal 16-18 Juli 2024. Di mana Ketua STI Sumpah Pemuda Bapak Asook Profesor Dr. H. Firman Fready Busroh, SH, M.Hum, CTL, C.M.N. menjadi satu-satunya delegasi dari Indonesia yang diundang untuk menjadi pembicara pada Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, dengan tema Artificial Intelligence in Developing Countries. Undangan tampil sebagai pembicara di United Nations merupakan undangan yang kedua di mana undangan yang pertama pada Juni 2023 di United Nations Geneva, Switzerland. Rangkaian agenda conference tersebut dimulai dengan acara persiapan pra-conference dengan meeting para pembicara dari berbagai negara serta beberapa pejabat United Nations Office yang berlangsung pada tanggal 16 Juli 2024. Para pembicara tersebut terdiri dari berbagai kalangan baik itu hakim, advokat, akademisi, software engineering dan juga pejabat United Nations. Para pembicara tersebut diantaranya Andrea Ann Jacobs, Crown Counsel, Ministry of Legal Affairs of Antigua dan Barbuda, Wendy O'Brien, Crime Prevention and Criminal Justice Officer Technology and Human Rights, United Nations Office on Drug and Crime. Ana Paulanicio de Sousa, Chief of Digital Transformation and I Strategies at the United Nations Industrial Development Organization. Conference dibuka dan diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 18 Juli 2024 selama 2 hari. Panel diskusi forum terdiri dari beberapa pembicara antara lain, Dominik Galkowski, lawyer at Kubaskos Galkowski, Andriy Rishchenko, Judge at di Propatrovos Regional Administrative Court, Claudia Abbas, Professor at University Brasilia. Firman Fready Busroh, Dean and Associate Professor at Sumpah Pemuda School of Law, Joseph Katsyung Yaf, Attorney at Yaf and Associate LLP, Paweł Sikora, Lawyer at Warsaw Office Managing. Tema panel diskusi adalah Digital Justice 2.0, How AI is Revolutionizing Legal Aid Systems in Developing Countries. Harto, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. And obviously as a woman, I'm very agree with Lisette and Sunita, what your statement. So don't forget, as we know that we have the data about the negative impact of AI. First of all, for bias data and inequality of access information, and then inequality about understanding of high technology. As we know that we here becoming from developing country and developed country. So we must also concern about bonus demography or demography bonus in developing country. For example, Indonesia 2045 becoming as a bonus demography. So regarding to the segment, so for the future we have a suggestion for, I think, a solution for this. We have gap between developing countries and development countries. So maybe it's possible, maybe as soon as possible, maybe or tomorrow or someday, we have must be an agreement between developed countries and developing countries
about the using of AI. So I think this agreement is a legal protection, especially for developing country. And finally, I think AI is do not AI as a technological weapon for developed country to elegantly attack developing country. I think that's all. Thank you very much. And maybe I need some opinion from Lisette, Sumita, and Andreas and Oleg. Thank you very much. Thank you very much.